یەکێتیە ڕاکاندنە ئازاد کۆنگرێ خوایê pêncemîn li bajarê Qamişlo lê darxist. Di kongrê de karê yekîtiyê û kêmasiyên wê ji hêla beşdaran ve hate nirxandin. Herûha gilî û gazinên rojnamavanan û binpêkirinên gorastî wê tên hatin gengeşekirin. Yekîtiya Rakandina Azad got ji sala 2020 ve destbêkarê xwe kiriye dibêje. Govandî karî bû ta asteke baş mafê rojnamavanan biparêzin û binpêkirinên saziyên rêveberiyê û hêzên ewlehiyê di derheqê rojnamavanan de kêm bikin. قالك ما في روزنامه‌وانا بين بيك دبود يعني درباري دصالي قمتي دكار كرنا لي ما هول داغو ام تنسيقك تشيكن دورتا خدو سازيه ريفبريا خسرج جبرج بري وقت بيجنتي هكاتي اي داخلي قد تشيدبون جالي مؤسسه امني بون يعني اسايش بون كسين دبون ما قالك تنسيق تشيكرن قالك جيفين ما تشيكرن بواره ما هول داغو اف انتهاكات بس خلاص ببن هن rojnamavan nerînên wan cuda ye ku dibêjin hîn jî karê yekîtiyê qilsa û tago mafên wan werin parastin divabe karekî zêdetir were kirin. Candî Xalidî, yek ji wan rojnamavanên got ji destpêka krîza Sûriyê ve tevlî rakandinê bûye û di geleksaziyê navxweyî de kar kiriye dida zanîn tago yekîtiya rakandina azad bikaribe karekî bêsînor bike divabe ku bibe sandîkeya rojnamavanan. براستي او كاري هاني دي ساجي كارك محدوده يعني ام كارن بيجن سينور جير هنا وك روجنمافان قالك جاراجي ما بيشنيار لسروان كريكو اف سينوري هاني فكن كاري وان بي سينور دواري باراستنا روجنمافان هذا اف جي براستي وك اجراء مروكار بيجي جو دفي تفلي خسريه ريبريا خسريه ديمقراطيك جي ببن وكاري خو وك نظامي وك سنديكي وك نقابه بکار بینن. Yekîtiya Rakandina Azad dibêje gilîvgazinên rojnamavanan derbarî dan û standina saziyên rêveberiya Xweser û hêzên ewlehiyê berdewam in. Lewma xebat û karê wan dê berdewam be tago gazinên rojnamavanan nemînin. Lê rojnamavan ji aliyê xwe ve dibêjin. Tago goh her tinek çê bibe, divabe goh yekîtiya rakandinê bibe saziyek di rêveberiyê de û xwedî bandor be. Lava Saad, Kurdistan 24 Qamişlo.